U dvorištu porodične kuće Jovanovića nije bilo rodbine, niti bilo čega drugog što bi ukazivalo na to da su krenuli da pripremaju Ninostavljevu sahranu. Niko od meštana još nije čuo kada će Jovanović biti sahranjen, ali jedan broj rođaka rekao je da će ga ispratiti na večni počinak iz poštovanja prema porodici, ocu i majci, bratu i snaji, za koje imaju samo reči hvale. Ne želimo da bilo šta kažemo, idite. Dokle više da nas snimate i slikate, zar vam nije dosta toga od ranije? Kazali su danas vidno iznervirani otac i snaje Ninoslava Jovanovića, poznatog kao Malčanski Berberin, koji je noćas preminuo u bolnici u Požarevcu. Petar Cekić, dalje rođak porodice Jovanović, u čijoj štali se Malčanski Berberin krio pre nego što je uhapšen na seoskom groblju, prisjeća se dana kada ga je poslednji put video. Žena i ja sedeli smo unutra u sobi, videli nekog kako se sagnut šunja kroz naše dvorište. Izašli smo iz kuće, a on je pobegao. Tamo su ga uhvatili. Kako gledam sad na njegovu smrt? Kako ću da gledam? Mlad je, bio bi živ još 50 godina, ali eto, bio je osuđen na doživotnu robiju i ne bi video slobodu ukoliko ne bi imao pomilovanje, rekao je Cekić. Njegova supruga Svetlana je kazala da je Jovanović u više navrata pomogao njima oko seoskih poslova kada im je pomoć bila preko potrebna.